Zengzal kibumung kerengsa thayo ya tiprasa reng serngai rongi joto thayo no shatok jamani nojago hastini reng montri khaksa babai quality education kok shawi tongo pia kubun phasingke reng srungmungni makhang shokjagai tongo obo haina patika khwai hangkoni khwai rajnagar kolabagan amchayo tongma eklavia reng nogo reng nogo tipra hasini juta amchani tiprasa reng srnero lekhapura khlai tongo hostelo tongtoi hostini raita angka talni puila cha salte paithak cha salo reng srnero ni gubam phasong busabuti robai malai manai te chare khande manai pia tini cha sal November talni neji tham sal marioke rengnok ni tongkhor juda nukjakha khna kokti sal neji bre sal mario rengnok ni joto reng srnero no agartala wa mungsa samne bagi telangjangnai hani bagi buma buphasong busabuti rongni nangmani mane khne chamung numung rokbai malana thangka tini ulburi cha salo pia malana jaglia asuksimia maichu muchu khobe kubon chamung numung khitare rubaikya rengnok ni principal Roshan Kumar tei super Proba Sarkar reng srngai ro khatung khajake buma buphasong tuboma chamung numu kita jangmane bagai belaino jolai jakha tei khorang sokram naikha asuk simia reng srngai rongni hostel lo principal tei super raja ke habo nibo kokshi jamung tisaka tabu reng srngai rongni samnung angkha principal Roshan Kumar tei hostel super no rengnok ni rkhana nangnai hai ingya hanke borni joba te botona hini saka class 12 hours. Nong ni mo boy school kelai. Residential school Rasnagor Kalabagan area kelai. Tam hai ke saman karan ke sung uncle tini sung mala por sauji sen mala ni do sung mani kha ti khna sini spot sung na bagai awar tala thana tongo ga baksa garden mani re phane bagai ha ke baksa dom bana ja bai phan ha ke na do tini ha ke do tini ek din thaja pada juna la sa ti mali abo ede thaja pada ri mala nyan bagai gajar phas phake borok mami ro songde habe ga tiri sajo boro bosung mala jaba permission ni mai last one hin pandi de to sung mari thangam le bota ga de hinu yo garden present principal Prashan Kumar Dr. Prashan Kumar bojo to jaga sante bin behavior sante bosung bai ante bin behavior bono celaro no bo dugan horo sungamni kuno jaya sung khatiya borok celaro no ba dugan horo samna khatiya taminga gai bo beri ro ni manai chidaro maja jongani yak suja yode mode garden no musuk se ini bo room ni kudulro sini bekha dugo nangira bobo bane maya da sunati khai sini bekha kiche ge amo babu sunati malanya hayo sini mere awani rang maya so kisune sini mere khati na to pile bozo to ni rang ma chiro kharo maya bote kam khai sini mane nyo so to khidar hobayo sini mane machu tongo mane je to ma tongo je khele mete je amo babu par mane machu to tongo no sini gal ga ma khidar Sokono, so you know, Gada no, she garden for a Maya guy or a Sinai Borona back in Kenong tamanai. Principal no change ke ga order ma student bonu gulat बहुत का थाजुम चाहिए खाजो इसी ना वो गाजे मत मारे को गाजे हमल थाजो आप लोग इसी नहीं छो ये तिने थाजो पर एटलीस्ट ता जीवन में माला न्या नि को सारो इनका ताई गाजे है मैंने पासो गाजे यार पासो रंग हाई ना वो बिलो बोहो बो बसो रंग जाना ने थाजिम पाया दो संगा बसिनि नांगो प्रिन्सिपल को सानो नांगो संनो जत टीचर नो संनो कोन न नायो सुब्रत बाय एपी सोनो गुदल नायो गत क्लास देरं सारो हायबनो जों केबनि थाया जों प्रिन्सिपल को माजा थाया मासा साइबन थाबा जों जर थाना सानो साथो देवा चिनजरा रं फाइमान न जोंना फागिनि सावो जों फुर साथो देवा चिरा रं टिफिन तुनानै फागिया माइ तुनानै फागे परे बरक सिदो यासनो जों आपन बिसिङो जों टिफिन सिपनो दाजे मानन हिमन बक दारियासनो अन परे थाने नि जों हंका जों थांमाया जों तब चिन बुसारं टिफिन सिपनो तु फामेबा हासाले फामेबा जों हाइपनो टिफिन सिपनो कलांगन न जों नासिं तंलायखा तंग Saba tipin daria. ग प्रिन्सिपल गाना स्टा तंनि सावो
abon pore angkai jeng bong san ya ko pano kalang no no pun nama ro su kha bong no bor su kalang no jan sarai rong ne garden ni bong sunga sarai rong bong sunga jeng bong sawa abon pore angkai no so san ya ko su kha bo gari dai nya rak ba kya angka bo thang pai kya scooty ka bo jeng thang thang hina thamen pore wa tai cha thang apro ka gari wo jeng ko ja mone jota bor tipin da ka sa dama pore gari bo sa kaya gari ni jota tipin no mukra kibi dikha kibi de ba kibi wa khala bara ro di ni bong ni obo go sat no hi kibi ri kata serai dok to chinya ko ma la ya rang go sa ya bro get ni sama no ya school wa ko wa du jala ma kai na hala jong sung ma kok sama sa ya bro angka rang ma sa nya chinya sung rang ma ri ya bong principal ba sa jo ko nong ni ko ta na ai ka dan sa mo ta singo tok tu boy tisu to hona nong ni medical tu boy guardian me mala ka medical tu boy guardian me mala yo ba ha ki ya sao guardian no এমনি তে কাছে কক তিনি হাই শালকে মালে নি মানে জরার রিজেক্ট তো মানে মাছ কইবার মালে নাই বাবা হাই রাখা masa biba pur satu de second satu de pur satu de agi sung ma habia aba sung kok kok chemi agi ma habia sung tipin chemi ya pore ngo best tipin chemi kala tango second satu ka habu mai sai tango cha nga pur satu de okai sung tipin chemi kala ngai sung tango chara rak ba habu malaya taba tipin kala ngai tango borok digla ru nya sung to habu sung apne cha ni je ke pur satu de wa tipin na bagi phaya master ni kok sara ke kok sara agi hoje no school oba haji toli tango sung taba wa chi an chara ke ek bosor chiku phalmene haibona agin chimi toli tango na sung taba phai tango ngai aban ngai tin ta ya abon bagai tamne bagai malnya rele sung sami ang phalme ke sal thanga ang ekta data rok sok kena abon bagai ang sia sara rong khela khadi to no abon bagai sia ke borok malai ya seno और भी कलाबागान और एरिया है अगर भी यहाँ पर एकलव्य स्कूल में इतना छात्र है और भी लड़की है सब अगर भी प्रिंसिपल ने उन लोगों के छात्र पे खाना के लिए लेकर आया था सामान उसको सब जंगल में फेंक दिया था अगर भी हम लोग के छात्रों के कमजोर समझ कर ये काम कर रहा है अगर ये छात्र कुछ भी हो जाए हम लोग सब ये एरिया की पब्लिक है छात्र के पास हम लोग सब सपोर्ट करेगा अगर भी किसी से खिलाता है सरकार के पास भी खिलाता है सरकार यहाँ पर कोई करने के लिए नहीं है अगर यहाँ पर सब है मास्टर है अगर भी उन लोग को सब गिरफ्तार करने के हम लोग सब तैयार है अगर भी सब हम लोग के साथ में सपोर्ट कर रहे हैं जितना भी बच्चा है छात्र है Gather here all the girls because all the boys have opportunity to meet with their parents. But why don't we the girls don't get to meet with our parents? We are here against our principal Prasanth Kumar. This question we want to raise to our principal sir. As lessons also not to that guardian has come only then he can give lessons also not that okay you meet today next time you don't meet, he can also say like that no then why he is not allowing us Why we can meet with our parents? some guardian are there who are poor who can't come on second Saturday so how they will come on direct second Saturday some are there poor so that's why they are coming to them maybe the reason why they came to them due to money problem. We are poverty family. Whatever things have been brought from our home, eatable things, all has been thrown by principal sir under the tree. At least he can allow us to accept our things also not but he is not allowing us. Every boys are meeting with their parents, but why don't we girls don't have the right to meet with our parents? They said we said that we are some girls are also there who are participating in sports. They also Tomorrow we are having sports meet at Agartala. For this we are calling to our parents to bring sports materials and jersey and all. They brought for us, but we didn't get the right to take all the clothes and to meet with our parents. Hasteba rung Montri quality education kok sawi tongo rung sernai dok obuti tong khormane bahake quality education of finance sumong kasaja lukurong ni khugo rung Montri thani